Birinci səhnəyə minu. Başlanğıç məktəbdə ikinci klassda bulğandır deyib uylamindim mən. Bu çağında məktəbdə bizim beytələri, sol atalar jırışları nasıl, sonda şağışlar yazsaylar yəqində. Bir kurs etəsin, jırlab kurs etəsin. Qanaydı. Özünün atan, özünün tuğan, özünün avuldaşları otura. Bizim avul kişkine ayın. 44 yıllık güne. Onda indi. Her birisi tanış. İsimin bile maktap çıkırarlar. Her biri bizge indi. Her biri bizge. Көңіліне көтерелер indi. Бей аласың ма, жырай аласың ма, анда ойнай аласың ма? Асы нешек ойналған, нешек бейілгендір. Асы өзлері гіне біле indi. Мына сондан башланып кетті indi. Анда арасың класслар жоғарыға мінген сайын 7-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші классларда енді смотр концертларына тулайым қатнашып, бейлер, жырлар, хорлар, bayanlar, garmonlar oynab, solay başlandı. Onlar sonra okup qaytarga to'g'ri keldi endi. Ulu sahnaga menu uchun Qozon teatri uchun Robert Batulva kursunda o'qib, mana shu Menzeli teatriga chiqib qaytdim. Ulu sahnada birinchi rolim eng esda qolgan yaratgan rollerimning birisi deb aytırga kerak. Foyil Shafiqullining Uy solu'nun neye var degan spektakl. Men anda Erasim rolim boshqardim. Buni Foyil Ibragimov qo'ydi. Foyil Shafiqullining əsəri bo'yicha menga aytdingiz, sen 3-chi foyil bo'larga tegish deb. Bek yaxshi spektakl kelib chiqdi. Nat esda qoldi u mening. Yürekке kirip qolaturgan bek yaxshi. Menim kichkina shoqda o'qigan birinchi kitabim da bo'lgandir hali. Talyan tutib bosib turadir bir yigit kitap dışında. Shunday motor kitobi ham o'zgash meni teatrga kelgach shuni o'ynarga to'g'ri keldi, sahnalashtirishga to'g'ri keldi. O'zimni qovshata, albatta qovshatayni kelib sahnaga шығар алдынан qaltirab turasın. Bütün bir sözde esda түгел. Mana şunu jеңелсең, sahnaga шығасың, жеңелмесең qo'yib bitасың. Qo'y bir kishilar bo'lgan шығу bilan, birinchi шығу bilan bütün sözün сөйлеп bitirganda шешініп qo'yganlar. Ikkinchi perdada шығасың бар deb aytadi. Yo'q, men so'zni сөйлеп bitirdim deb aytadi. Şunun gibi qaltirata qo'rqmisha chiqib bo'lmaydi. Bütün ishlagan ishini qo'lga jiyib, yuragingga tayanib chiqasan sahnaga, yerine jitkirib ishlasang kelsa endi.